Bukajan ingnam rai ko matumpen ong dung ki plak tang thengpi kinepon long. Akas Hyundai di pholong customer meet ki paman. Longathar VDP tumpen chipatir piponsi klimso maratum arjan ki hi kachipati. KarbiAnglongLIVE adawa birta long peneli sami beauty BP pini birtang tonpen arjupani thang. Phaikuni ni phaing kora ki thomani anerlo por phai sia por malom Dipu Divisional Protection Range lapen East Division Bukajan Forest Range atum chilangsi Bukajan rong supia dum sodrecho rong along pen ki ongdum ki plaktang thingpi batam lapen bit ki nepon long abirta nang pale. Birta kilong pona tengke Bukajan havar ajoner lo thingpi kang hung ki jumput pena jo forest atum penta kai keta dode sang se pen sai ka chiklem pon bom hutsi joy pen birta long si sodrecho edon hem aronre pen thingpi ki plaktang ki boi hu abirta long si nepon lo non ki nepon long tanga thingpi ki do anta Bukajan forest sai hemalong ponsi bi pon kokro kineplong thingpi phai nonomat nakha pon pelang sita hithialong ador la ke thoman bak ador du ji pusi chini pon lapen lason thak thak ke dam tang ni phain korai siani aron ripen pulo ka sangpi ki pon chonghu LP truck humnita nepon long non la ki do anta forest sai hemalong si bi pon koklang pusi birta ripon long Bukajan penananterang KarbiAnglongLIVE. Akas Hyundai pu ki ongdong atum ka chini lake nagawa long chotsi chini pondo bonta ke damtang suri hini ra in kora ke thom aningkan phaikunia chiklo di phualong sitame Akas Hyundai nangpang ni ponsi ki ongdong atum di phualong penta gari ke nampon atum dolo bangso customer mi da sai ke ting hut Akas Hyundai Dipu manager Nilob Jyoti Bhua ki japon along aluhiaman pen Akas Hyundai general manager Pankaj B Barwa lapen ajik rompi pendanglok Akas Hyundai di pholong pen gari ke nam ponatum do anche tong duminti bangso hut Akas Hyundai Dipu ningkan si ke pleng ahim ke dok sitame in thanpon bangso por hut di pholong kuson pensi Akas Hyundai nangki bilong lokma bangso puthak komat pensi kaching ki che than pensi KarbiAnglongrat varsai ki long ponma bangso puthak ajik rompi pen klarda kalam thi thanpon Nasuri lagi cekong cengke alang lehelo pangkos di borwa alang leham di borwa cek diputa atas udah kulit dengci hada leham sumber di borwa lapor itu tapi kita jawab pakai se problem berkau itu ate people lapor tante tangga mau kaduri kaduri ate mas suri kau tentang kita jawab itu di dober sesalang leham matalo lapor kali lo nilai ate hai nilai kali dolang apa akhir ini saban di cikitulah Halapu Akas Hyundai General Manager Pankaj B Barwa pen ke than pona tengke Dipu Akas Hyundai long nonamat ingdeng hini ansi do chotlang sita jongsi ingdeng ke thoman jongsi long lote ladakh masi komania gari ka chingkoi pen badi hingno et pen kaselam jawar sai sitame long ponpu lasila so war sai ke palong pon jia phan sitame nili un an pen bor ipu sitanang ni tumate customer tu mahir jume la pen nang chirap chitu du nakinang sot pusi than pon real sales outlet hisabe company criteria to ekdom minimize eta limit koribo lage dukhon tinkhon criteria dukhon gate ke paile ni market kinte bhaba na resort ke paise to dukhon gate jate ya ke khubira pae নহলে যাবলৈ যাতে বা ওচৰৰ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত যাবলৈ যাতে মন কৰিবলগীয়া নহয় ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ডিড আছে ইয়াতে ফুলফিলাৰ গাড়ী মেক্সিমাইজ গাড়ী ইয়াতে চাব পাৰে চাইটা আমাৰ লিফ্ট কৰি দিছে যিখিনি সুবিধা পাৰিছে কৰি দিছে Bangso hut Hyundai pen kason sepon Alcazar agari kimi sitame radathingno paklang pon News report KarbiAnglongLIVE Lakhang ko resi Borjan MEC constituency ke parlo mate KarbiAnglong pen Nagaland border Longkathar rong pathu klamlong Longkathar VDP atum pen chipatir piponsi lokachali aning ke parong jia phan mang ponsi arta ningkan throk lapen krehini an aklim so maratum arjan ki hi kachipati paman pon arjan ki hi kachipati kadukave bangpharoi si so se klim so maratum chipati dun
Long Kathar VDP Mepu Bapu Rong Pipen Kichari Ponomelong Ganesh Rong Pia Hin Pen Aluhi Pachinia Por and Pon La Solong Aluhi Sarpoman Pen Vinod Kathar GB Long Kathar Sara Singh Mepu Khatkhati Police Station Monique Singh Rapchun Bang PS Khatkhati Misti Sur Social Worker Man Pen Ke Thik Dinga Tumche Tongdun Somsi Kache Tongduna Tumpen Ke Than Pona Tenke La Nona Por Bihega Mumar Suatum Bihek Pen Luke Charlie Japan Abe Pedunangji Lancho takali non malom au sumartum TV mobile kelem kelang aphai ke barason si thekponong la si apai tum mobile ki paor edeja phan than par ekenang sot pusi than pon 24 नवंबर 2024 को हम लोग एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइज किए हैं किस चीज़ का वो छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए ताकि उसका भविष्य आगे बढ़े। ये ड्राइंग कंपटीशन हम लोग VDP की तरफ से हमारे गामराज जी और हमारे सहयोगता हमारे संदीप सर हमारे बापू रोंगपी हमारे जितने हमारे इस पिक्चर में जो आ रहे हैं वो सब एक से एक बढ़ के सबने हमको यानी कि साथ दिया। एंथोनी सर है, बारी जी हैं। आज हमारे गांव का ये जो रखा है इसलिए रखा गया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ समझे कि आर्ट्स क्या चीज़ है। ड्राइंग तो हम उन लोग स्कूल में मिलता है लेकिन एक बार पार्टिकुलर सब एक इकट्ठा होकर के किस तरह से आगे बढ़े सर ने इसके लिए हम लोग आज ऑर्गेनाइज़ किए थे इस चीज़ को और आप सबका मदद से हम लोग इतना सफल बनाया इसलिए हम कोटि धन्यवाद देते हैं सभी को। Balipathar pen project terang KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong Khironia Dung Arong Chengbong Langsibu Klamalong KarbiAnglong District Arm Wrestling Association Tumpen Chipatri Pipon Sing ke Cheng Siang Deng KarbiAnglong District Arm Wrestling ka Chipati Pon Labang Some Long Aluhi Sarpoman Pen Protection Ranger Hamren Sikaring Hi Rat Cycling Bang Dit Song Long Parchi Tongdun Bangsolong Champion of Champion Mate COC ke Haipon First Mate Winner ke 0 to 40 kg 40 to 90 kg category Arsen Ling Hini Deep Khaklari Pen ke Haipon Kadukavi Brang Kriner ke Champion of Champion COC Inuraphan ke Tura Imphalalong Kachipati Dunlong Japan Avarsai Pipon Popusi Pachini Pon First District Arm Wrestling Championship Chipati Pon Tournament bi pon si itung pachun pon long lo si list में निंग चरों पिघला वो आनार्जी डिंग पेन्ने ला इल्तुम कमाथा ला डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की बीए फान इल्तुम along के दाम सीपीनियन के इल्तुम सिस्टम सक्सेस पूरा संसी इल्तुम चमाथा पन ला सीला नॉन ला डके है इल्तुम अन सिस्टम ला स्टेट चैंपियनशिप लोंग अन बच्चे पत्ती दुन फान ला तुम पत्ती दुन लोंग पो KarbiAnglong Arm Wrestling Association and participate responsibility the first KarbiAnglong Arm Wrestling Championship 2004 dalang sibu aklamo sibu sila da kado bang poke bagdo participants ki bang first time lo KarbiAnglong son event ke thilo lo si ning charong lo la bang kado la da participant mana mane eklommen charo paron Khironi pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Pinia da babirta ke laponsi kang ton poniklo